uNkulunkulu ophilayo. Kodwa wathula uThixo lithi iBhayibheli oMsheki noShadrach noAbednego lithi iBhayibheli bathunjwa uThixo wathunjwa. Bathathwa bafakwa endlini yomthenwa uThixo wathula. Sebekhona labo bathenwa uThixo wathula. iBhayibheli bayenkundeza amatyala uThixo wathula. Wathula uThixo. Lithi iBhayibheli yabathathela inkosi abafaka emlilweni. Lithi iBhayibheli uThixo wathula kanjalo. Hey. Abafaka emlilweni yabese yavela inkosi kubani naloya ingathi nguye unyana womuntu besingafaka amadoda amathathu na ngoba uNkulunkulu othulayo la isimo khona sekuthiwa kuphelile ngawe abesekavela abantu amadoda noma nkosi ungasifaka kodwa kuyakwazeka asifaka khona ungasifaka kodwa kwenzeke bayinkosi after ibakhiphile khona amagama enkosi eyawathetha khamba ngabonga kwazeka ukuthi namanje akhonza uNkulunkulu ophilayo, akhonza uNkulunkulu ozwilakhe elingachitha, akhonza uNkulunkulu ozwilakhe elimile. iBhayibheli kuyashabalala konke kodwa izwi lakhe ilizwi lakhe elakhula imithi emisedare elibhanulile izwi lakhe. Oh good God, lelizwi lakhe. Hallelujah. Sisakhona kodwa inkonzweni. Izwi lakhe. Izwi lakhe. Mawubamba izwi lakhe uhlangene